بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami haram Islam, Alhamdulillah. Yari na isab kita niyo, amuin waktu lang ta pagbawak sing kita niyo katan. Amin panakina sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, paay na tadhabun. Harap niyo na pakain. Na mga yad tukatan, pagbalik-balikan na hadjasing kami, pangasubos way na to majawab, dahil hindi pahalaw man sin dunya ini, sampay hadja kita niyo amoy in dumagpak madto kaniya, amoy maasubo na kita niyo naghahamatungan iwan sintuhan na to Rabbul Alamin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, amoy mura-murahan in kita niyo makajawab sin jajawaban amoy in mahangpas, iban wayroon law taliko lingbod sin biya mga jajawaban sin kita niyo kata. Kung ano na to ay tumadawhat, nasubay hadya kita niyo tumaytay, rin doon haamoy in piyang hindo, kato taniyo simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahin haamoy ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatot na to batukon hakabuhi na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na manjari hawak to ini, biya mga ini mabaya hadya kami, biya ini sumaki na kaniyo katantan, sarta laung ta magpatumtum kato tanyo katan si mga pakaradyaan amoy in iniaalop na to hadyaman na to ini adakala daing kato tanyo biya mga imibog si mga pakaradyaan di man to halaw man na to adakala inibog na to yaon mahinang parsawaban hikalop pasin amal na to namad to subay halian sing kita niyo katan insyaallah taala dari kami iwan sinamoy in pindua ko ini sa kalim nading amin long ta uno-uno na sa jembia mga ini itaufik kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini tungod paparkala amin iya alop sing kita niyo pakaradyaan long ta adakala imibog mga ini kita bangsa muslimin si mga kakahinang bihan adakala inibog matayad to hikalupas sinamin amal ibadat sing kita niyo na in kita niyo aun aturan amoy in piara sin Allah subhanahu wa ta'ala pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatot na to batukon na hari pa kami biya mga makatagna ibalik ko mariha ini pindua ko isay kalim nading long tabi mga sumalam salam kato taniyo pad tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga palanggungan haagama Islam. Yari na isab kami iwan ko kalasahan imalop kanyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karna hadjasing kasilasa amoy in long ta maawon in pagpatumtum antara sing kita niyo mga palanggungan haagama Islam. Sarta mangadya kita niyo sin ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntumun na to, amura ini kasanyang ta. Kasanyang sing kita di haluman sin dunya ini. Mahinang damik yan isabi, kasanyang sing kita hadlaw kana. Laway rin hapagtuntutaan mo. Sabab na, in kahalagaan sin pagtuntut ilmu, mga palangon harang Islam, ini, kaya ba ita? Halam sing Quran mahamulya, kaya wita si Nabi sallallahu alaihi wasallam yung kahalagaan niya.
magkabatbat basing kaguruhan sing kita niyo kahawaon magdihil kato niyo ba mga nasihat, khutbah atau kan mga Islamic seminars, symposiums, pagsabuton kahalagaan sin ilmo. Kita niyo ba mga palangon na may Islam biya supama amok tao yahap di. Jarihilan mo lamay ka tuan supama. Dihilan mo amok mga lamay amok ista tulay yaon lang na tuan ipaglamay mo. Hindi ito marayaw, inshallah subhanahu wa ta'ala. Natin na makahampit siya. Salta na kapag sadakaw ka kaniya. Inya ito, inshallah wa ta'ala, o na isang partong masan, na hadal sa Allah wa ta'ala. Sa sumagawa, pag uwas mo dihilan niya ito, nakaon niya manin lamay dihil mo, pag uwas niya ito lang ta nakaon niya, nawayroon na, uwas na. Napagkaina mo inlong ta, ilmo in hindo mo kaniya, binihan mo siya bingit. Iwan nylon ka to, na biyayan. Pag-usam pa mo siya piya akad, namingit. Hinduan mong biyading kagi magbingit. Sampay na kaingat siya magbingit ista. Na pag-us mo hinduan siya yad to, sin pagbingit ista, nari na ka magdihil kanya ka to, ng lawad lalamay. Mingat na siya mamingit. Sartain na mo in, long tail mo kaya hindu mo kanya yad to, na hikarayaw na kanya, sa tabang buhat na kanya. Bukod handa siya makahampit sing karayawan, sampay siya na nakasawa niya, sampay siya naunta tawalam sing kauman. Arakala nakabingit siya mataod-taod na may bihayan na makasaw na isab. At tawakan masaw niya sabi mga pagkahin niya, sarta mga pangdaig niya. Dahil ha ilmo hindo mo kanya. Amiyan kahalakaan sin ilmo mga palangwan ha may Islam. Hangkan na kita magpangadji, labilawa tungod pag-akama, sabab amuin ng kabuntulan sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala laway ng pagtuntut ilmo. Ba't mangway ng pagtuntut ilmo ng mga palangon na may Islam tanto na sadya yung pag-ibadat sin kita biya agbus may nang ipangaon-kaon na dya iban biya agbus pagpatsamba na dyan kakahinang sin kita sarta way na hinang tamang di maningon singod na dya kita hapag kahita bukon hadya lang tabiya mga bangsa muslimin at tawakan bangsa ta liud ta in singuranta sampay sin mga kaiwanan wala nag-aakamata singod singuranta na hadya sin parkala di mapatut singuran labiluwa bang parkala lang ta suko nila amon tartanto kanila imibog na kita sarta lumamod na kita pasarin panghati ta in parkala yaong biya mga lang ta makadari singuran sing kita pasamita kao po sinamong panghati ta tungod ha ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala atau kana syariah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sababi ni insyaallah subhanahu wa ta'ala in kami wasinggur ko kalasahan haruman ini besi sambat niya kain nari indiin na dyan mga katopik ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala pangadjian lang tamo ini katukbasin kami haruman ini am na din paglamit-lamitan sin kami iwan singgur ko kalasahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Arakala masabot sing kami amon lang tabi mga pilay adlaw ra kuman katuan na lumatong na isa min pagbunyi-bunyi sin mga sila magbunyi-bunyi na biyasin sabat sing kami sin di mabay na bukod may kita niyo ni batong ta amoyin mamilas sakan tungod pa amoyin masin sila sin wuring panglamod ta sa nagkakunhan ta ng talabis sarahon karna nairi kita mga palangon ha may samang kaulay iwasan sila. Nagsusumad dya iwasan sila. Nakagunahan lang tabi mga mabisarati mga parkala ini. Paghali muna ang ginawawaran sing kita niyo. Sabtong tumunod mga palangon ha may Islam in Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdaak kato niyo. In papatamingan ang ginawawaran sing kita niyo. Iwan sin kaum kalorga sing kita niyo. Ding ha pinarka jahannam. Karna inarka di yan siya mabuhi. Di siya lumablab katuan. Mangmukunin duro ngol kaniya bato iwan manusia ring sabi ni mga panahon na kami ingaton na to sarta tamingan sing kita niyo ingin hawar na to lapay na halina to ding hamuin lang ta waliyadu billah ikapagdo ngol ha pinaka jahannam nga sabi ni insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko in lang ta kapatut ako ko sana mo tumagnasin pangadyan sing kita niyo haruman in insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tungod pa amin biya mga
ini pangadjian lang ta kalu-kalu makakawa kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala pangadjian marayaw kaya na sin nasabot sin ini guru na to edukaina intungod paparkala ilmu na ada pun in labi mahal ka atawa labi marayaw hinangon habiya sin kabiyaksahan lang ta dahin ha mga sila nakasakop sin kahalan panagnaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ak sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in hinduan mo na muna sin Rasul tungod paparkala pag-iman in mga kasahabatan niya ampa sila para pag-ingaton law ta sin Quran mahamudliya sabab beta dun hayan sin ini Ibnu Umar Abdullah Ibn Umar haamoy in biya kaya sakupan nila iban kita nila in kahalad nila law niya in amuin mag-ingat sing Quran wayroon pa muna yung pag-iman na aun waktu basahon niya daing ha amin suratul Fatiha sampai pabinnas di niya kaingatan hinangon bang unin hinangon niya sumagawa bang in pag-iman nakauna palaon sindaghal sin siyo na manusia o siyento ang pasya lumaton pa Quran na ingkatan dahil mga ayat mabasa niya mahinang niya kapag amal. Bihati namin biya mga ini kabtangan beta kato. Na yung mga ini parkala kagunahan na to, daran na to ini biya bago yung mga pagkaradyaan biya ini. Sabab na in maudo na mo, waktu bihaon lang ta, pagbago sin uno-uno na pagkaradyaan mapatot baguhon. Hati niya, hakahalan na to. Nabiya si mga jimadya to, halaw man na to. Amo na lang niya in mag-ini tahon bago. Ha? Pag-ubusyad to, in pagtahon bago nila, makaminsan da sila maghinang sinamoy in mapatot nila pagbago. Sinini ginahawaran nila. Aon pa mga kaptangan nila lang niya New Year resolution. At na maginang resolution, hatungod sin parkala pag ini sampang nila sin tahun bago. Ngayon kato Islam, dugaing. Ada pun in kita suway deng hawak to pawak to our resolution tatungod paparkala sin ginawaran ta. Sabab, way makatanto sin tahun susungon atawa adlaw susungon, hiabot pa yung wakto na to. Hiabot pa yung ginawaran na to. Asabit to, suway in uno-uno pakaradyaan, amoy in tungod paparkala, daakan sin Allah Ta'ala kato, suway tikmud doon haamoyin pangatayan ta, iwan sin kakahinang ta, himumungan ta, in mga parkala bang tahinangon, suway in aturun tarun, lawakon ta, hasupaya in amin hinang tayon, bago-baguhan. Ibog, amin ibog ta ha amin hinang yaon, bago tuod kato. Hasobit, tuwang takarungukan, biya mga ini, apasunta, agawon, in amin kabako niya yato. Bihan. Hati niya, in mga sila nakahati sin amin pag-aka mamarayaw, sa tahimukot in ini pamaubog nila roon hayan, misan nila ubos na hihinang, in hinang yadto, hatat kala makakita sila, mapuas dahil hapaghinang nila, harukaing naghinang, biya impana naman nila, nalugi sila. Bihan. Inibog nila sinamin hinang, amin bakas na. Sabab kabayan nila, dahil hawak to pawak to bago. Baguhon nila. Amo sa pagyanon doon, biya mga umibotang tawi, mga pagsambahayang. Nakasambahayang siya Hawaii sa upama, sambahayang duhor. Manjari, ni maog na siya rin Hawaii niya. Nakalaway siya rin hatungod si masjid, iyan pa sila nagjamaa. In siya yad, tuhapan na naman niya, nalugi siya. Pasal mo na nagsambayang siya, isa-isa niya. Bunal bago in pag-alop ni Iban Sintuhan Rabbul Alamin, pa sila nag-alop sa hapan na naman niya, in siya lugi hawak to sumud siya palob si masjid, makad sin ini sa bayang jamaa. Bihan siya, ni namin biya mga, bihat to namin pananaman nila. At niya tiap-tiap, aon kakitaan nila maghinang, sinhinang marayaw, iaunin ibog halawm sindaghal nila, pasal iaunin pag-iman mimikit halawm sindaghal nila. Amot yung pag-ianon besi namin kaptangan ko kain na yan to. Nasawabid to, kakunahan na to, in mga yaon katantan, hakabuhi na to, in mga pakaradyaan bihad to. Amin dahil hawak to pawak to, saway na to, biyabago, in hinang na to.
Sabab ding hapagbako na to, sininang na to, kaingatan na to, in manjari, iban sin di manjari. Kaingatan na to, in nakakugdan, iban sin wala nakakugdan. Nabang wala nakakugdan, suway na to bakuhon. Pakugdanon. Bukong kabihan to. Ha? Bangsa pa, makimugdan na siya, lumawag pa kita niyo, labi indayaw, sin amin susungon ninangon na to. Supaya rin hawak to pa wakto, bakuin kataninang. Bihad to in pag-akama, bukon makaminsan dahang katahon bakuhon. Bihan. Bihan na si mga pagbasahon, si mga maguhot ba long ta. Amuin ini magkukuyag kita long ni adlaw haylaya. Bihan. Nabuko naman ting kakuyakan yung pagbayta nila. Laysa as-sa'idu man labisal jadid. Walakin as-sa'idu man khafa yawmal wa'id. In amoy in makuyag, makadawhat sing kakuyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bukon amoy in nakasulog ka sin tamungon malingkat bihan. Malano da malingkat, bago. Sa sumakawa imbiyeta doon haon, bukon amuad to in kakuyakan. In kakuyakan, doon ha amin mga tao, tutog in kabuka nila, haadlaw susungon nila. Haadlaw susungon. Na amuad to. So, bang bihad to in pananaman sinambuk Muslim, na subay niya biyaba ko daran in hinang niya dahing hawak to pawak to. Amuad to long tain, dahing ha mga kaptangan, panagdaan long ta, bisarahon sing kita. Sumublikaw sa... So alhamdulillah, mga palangon na kami Islam, sambat siguro karasanay noon, nalaw na in pagbago ini katuan na, sin mapatut bagohon, ini buko na dyan ba kami sa nalamang katahon. So ay inilang ta, danundaran ng sin magbabahasa. Bukon maabot hadya in New Year, ang pagkita magbago sinamon pag-iimanta. Ang saan kayo ng katuan na, lang na sambat mo kanya New Year's resolution lang. Maabot lang na in tahon 2017 biya ini. Insyaallah ta'ala, dito na ako magtagna lang na magtinggal singkatan, mapatuttinggalan, di akan sinallahu ta'ala. Sa alta doon na rin ako, himinang sin kawayaan, ipapahinang ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. At na magbago na sila. Ini mga palangon na mga Islam, ayaw kita mag-itikad, batlong ta bangon kakahinang tawala na kaamo at tawakan hinang maasiyat di kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In suway na kao lang ta mag-imangkan himinang marayaw, suway mabut in tahon bago na katuan. Sabi na muna mga palangon ha kami sa aming atunta, in kamatay, bukon ini kaya pagmimilikan sing kita. Allah subhanahu wa ta'ala in tagmilik ka ini. Wailon makaingat bang kuno kita mapatay. Tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Amo pagkalawang tayong kamatay ta, minsan intampat kamatayan ta, dito kaingatan, nakatuan. Wa matadri nafsun, bi ay aritamot. Wa matadri nafsun, mada taksibu kada, wa matadri nafsun, bi ay aritamot. Wairo na mugin hawa, makaingat, bang pila imausahan niya konsum, nakatuan. Namikyan wayro ni sa mugin hawa, makaingat, bang haono kumi laong ta in kawapatan kanya. Ikatampat laong ta siya, bang siya mawapat. Ini parkala sin Allah subhanahu wa ta'ala kung kita in laong ta tagdapo kaniya katuan sinamon ilmo tungod ha ini. Ini yadtuha amon ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi to, bangin kita nakahinang maasyat bilang tagapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita tumakad. Sin maawot in 2017, January 1st, ang pagkita magbago. Mga palangon ha kami Islam, ini pagpatumtumin ni kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na masabot tayo mga parkala biya ini. Sa panghimati ini sing ginahawaranta. Sabab na sabat ko nita matanto. Marawat siya kita makaabot. Mangdi makaabot. Nakanti ko no. Damikin ayaw kita mag-wish lang sin mga basang galis. In suway hadjahawe ni kay. Muna inamuntahon bagoy ni kakahinang long ta. Bukon sa ini long ta, baktulan sin kita. Muslim atawakan agam atakatuan na. Baktulan sin dukayang agam na amon ako man pagkain kita yari lang tahawla sa matikatuan nagsusumad dya iwan si mga sila kufar nasarani habukon hang kaagam iwan sing kita araponin kita on kato katuan aon sukuta biya sin mukaddim masin guru karasahan kain na lang ni alhamdulillahilladzi hadana li khairil adyan
sanglit patuhan Rabbul Alamin amoyin nang hidayat kato niyo maripasaryo agama ini. Di kita niyo kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita niyo kahidayatan, bang kita niyo wala hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akmala na dinana, iwan sampurna sin Allah ta'ala agama kato. At ina bang sampurna agama ta, Jukop sin Allah ta'ala katang kaunahan ta rin doon. Nalang mo kalendar, ang kato kalendar katuan. Ang kalendar sin kita. Bukod na nakagunahan, maningod-singod. Sa magawa, nabukod na sablong mo na ang biyayad. Ito na nagtaman dyan, magusal kalendar, mag-Gregorian calendar yan. Sa baon sang katuan na, bang dihila mo kalendar, Gregorian calendar lang na, haram yan. Bukod niyang kato, mga Bisaya yan. Na yung mga inisip mga palang una ka Islam, mati niya, mangkaurit na mag-calendar hayni, lang mo ko pa hijra calendar kari, na adakala, siyasa mo na mag-hijra calendar di halong sin Pilipinas, sinikatuan. Bukod kita ito mga Saudi to. Sabab na, in mangihisab, lang mo, di ako magyansin yan. Sabda, Gregorian calendar sa mga kapir yan, si mga satro, si mga laungta, nasarani. Naman jari, man ko sa usuwon lang mo, kano ko piyag anak? Sa buton mo rin, Gregorian calendar. Nung piyag anak ako, sinbulan biha ini. Bukod mga lang mo imyan ko Muharram ato Safar ato Rabiul Awal. Inagi mo lang mo piyag anak ako, February biha ini, senior biha ini. Pag usap initial mo, Gregorian calendar na. Pasalaman nakabutang ha birth certificate. A birth certificate. Iwan, di mo rin sabisan kayo ingatan in calendar sin Islam. Katuan Islamic calendar. Sa Bataw Biyayaon ini, subhanallah, Bataw Biyayaon mga bangsa Muslimin, di makamemorize sinang butang 2 bulan amo na sa buta Islamic calendar. Di. Amo na saan katuan, tabiyayaon, amo na ngadji-ngadji. Alhamdulillah, amo inlang ta nagpapahamay ni. Arapon yung mga sila amon di magwa madrasa, di magpakaalok guro. Di sila makaingat si mga bulan ini. Memorize nila rin mga long Gregorian calendar ini. Na bukod ba't maksudin ni Watlong na alit na kita mag-iyan si mga yan. So na nag-iyan kaguruhan yan, calendar wa yan si mga kafir. Na bukod biyahe ito mga panahon harang may Islam. Hati niya, ingkato din diha ini. Makajari kita umusal kayan, karna amo ini nausal di kabiyak sa nakato. Alakala, bang kauri madtulong tabilangan sin ini na malawng na kayo sa magitong si mga unong. Katuan, sa pama, lawng ta mga bill mo mga tubig yung katuan. Lawng ta water bill at electric bill. Na bang kauri makadmount pa mo nagagawin calendar, di mo na kaingatan, mangkurin Diyo. Alam mo ba ako no ba? Muharram ba ako lang muna ka? Nari na mo ta kaingatan mo to katuan. Pag kita mo ito na yung bill biya, na biya ta, Gregorian calendar, lawng na Diyo mo ha January 2 biya ini. So yun ako makapagbayad sinunong kaki. Na bangkauri magadhad to na adakala na mag-overdue na. Amo yan mga palawan na kami Islam. Sa hindi makajalihay ni mga palawan na kami Islam. Amo na yung mga kakahinang longta. Amo in i'tiqadats nakatuan si mga sila amo yung mga kufar maabot in January 1st. At waduman sin January katuan among January longta. No. December 31 adlaw ini pagdum yan at inadum sin January 1st katuan na mao ni pagbunyi-bunyi sa mga sila sa tro at ini panglaggo nila haruman yaon ang paimbunal ni mga panahon hakamay sa mga tausulo ni mga parkala ini maniyo hasupaya biya mga mingat kita mag unway ni long ta mutang banghaono kita hiutang tingin hawal ta iwan tahal ta ini ni, tumtumon na to, ini ni kakahinang ni si mga sila long ta pagan. Amon mga Roman bakatuan. In sila ini long ta na mari magkakakad po Allah subhanahu wa ta'ala. Diyaman na kauna, aon pagtutuhanan nila, ang pagtakon nila Janus, tong sigawan Janus. Amo na ini in pagkawaan sinamon bulan January. Kaya wa ding hangani ni. Janus at tawakan Janus tong si makaiwan mo pronounce hadto. Janus, amo na yung piagngan ha January. Sa manjari, Janus ini, ambok tuhan sin sila katon, si mga Roman, nagkauna. Pagtutuhanan nila, biya hantang 2 yaon. 2. Sampay hinang nila ba estatwa yang katuan, biya mga sculpture, hinangon nila biya lang ta. Iyokil nila. 2 inamon Janus yaon. O harap magtupahan si Pakbiayan, sa tati matay ko na mukunin sa biyan. Naghasipak biyayan. Nagtataykod. 2. Pagtutuhanan sin sila ini.
Naman dyan maabot in January 1st, duman niya, sampay pa adlaw niya, magbunyi-bunyi sila. Celebrate niya doon nila. Celebrate nila mun. Lang tapang laggo ha, amo yun, pagtutuhan-tuhanan nila ini. Amo ini. Naman dyan, develop siya hisyo, ipagtakon hip-hop, Gregory katuan. Amo na inimpiyag nga na Gregorian. Gregorian calendar, ding hangan sinamo Santo Papa ini, jaman na kao na. Siya nag-develop ha ini. Salta celebrate niya sa January 1st, lang niya, amo ni adlaw kapag circumcised kan Jesus Christ. Pag Islam ka to, anong biya ka to, ha? Pag circumcised ka no, kan Jesus Christ. So, celebrate ini. Salta siya in nag-develop ha ini siyo, Pope Gregory. Amo na inpiagngan niya lang na Gregorian calendar. Nag-start dito kaniya. Amo yan to. Na hinang si mga pagan, iban na si mga Nasarani, iban na si mga kaibanan, long tamo in. Wala nag-agamata. Maawot indom yan, sampay pa adlaw niya, mag-uno sila, mag-celebrate sila, magbunyi-bunyi. Nayaon na yung mga pamarat saya, panghagad nila, haruman yan, bang unay magdato. Amo ini hindi mapatut singuranta mga palangon hagamay islam. Amon song nato sa buton ini inshallah subhanahu wa ta'ala. Arapon nang magusal calendar, amon lang mo imian kaw ko, no ba lang mo enrollment. Ataw ako, no ba lang mo graduation. Lang mo hamars biya ini adto wala haram. Sa biyari kita, bukod kita hula Islam, bukod lang tabi mga ito kita Saudi, in pagusalon his the calendar. Diayad to. Sartain mga long taaturan ha mga office ini, iwan di ha mga long tababayaran tabi mga bill ini, lamod daring haon ha, bigoran ka na paggawaon. Nabang siya isang hadya, isang katikuno, maghisa calendar lang mo rin kong mag-iyan, narakala siya isang hadya, naway roon iwan mo. Na manjari, in riharam diha ini, amo na yung mga pamarat saya, kaya kahakad si mga kufar. Lang taharuman si New Year, mga palangon na kamestam. Haruman si New Year, inhiaram ka to, mga bangsa Muslimin, di kita man dyan maningod, singod ka nila, bahala rin sila magbunyi-bunyi, kaya naagaman nila yan to. Biya si mga pagbustak-bustak ini, mga palangon na kamay Islam. Magtimbak. Magtimbak-timbak sila rumin eh. Sabi ni pagbunyi-bunyi nila, na ayaw in kita Muslim, nag-iitikad, at tawakan na mamarat saya, patuhan rabul alamin, sumingod na kakahinang nila, karena pagbustak-bustak ini, hinang nila, bukod nila, muda agamata. Sa pagbunyi-bunyi nila, lamod din ang mga pangadatan nila, sarta, harap pa agaman nila ini. Na impaningod-singod kita, subhanallah, bangin mga sila kapir, magbustak, triangle, in kita katuan, no? Sinapang munal mustakon si mabang sa muslimin. Pag-ubusin bang sa muslimin, bang sila magtimbak harumian, in kapir, timbak lang tabustakon hadya, in sila isab, harap pa tao papustak. Yan ipaningod-singod kita. Damikyan ning mga di manjari lang ta singuran sing kita, tauran sing kita, aynang nila. Amo na in duman so pamalong tayo hutang tadlaw ini December 31, pag dum ini New Year na. Naroon sila magkita katuan, unin ni pag nga nila tahon yan, amon depende hakatingog sinamon sa tuwa sinduman yan. Unin panagnaan kumatingog sa tuwa, amo din pag nga niya, so pamalong takad dyan na Year of the Elephant. Lang talayon ng timatingog harom yan na Year of the Lion. Of the Lion, biyato kaki. At Year of the Rat, pagtawag nila biyato katuan. Na, ini ni mga palawan haram Islam, ayaw kita simiyod hato, karena ini ni buko nuno, napos lang na nahas. Bang lang na tahon biha ini, piyagngan ha, satwa biha ini, lang nila, hatahon ini lang na biyayan, masigbit ang kabuyanan. Nalamon din nga mga uno, pag kita ini manjari, mga palangon na may Islam, kasirikan patuhan rabul alamin. Ayaw kita mag-itikat sa mga biyato, magtukod-tukod na. Na, damikyan, aw niyang katuan itikad day sampay mo lang sa Muslim mo nakahinang kaniya. Bang January 1st, in mga sila magbibiyahe jeep biyayan, di na sila magparangan sa jeep nila panagnan yan, January 1st. Sablaw na uno, malas lang na. Bang ka magparangan sila sa sakatan mo, ha January 1st, biya mga laong ta, pangpasahero yung katuan, ila para kanong karna, laong na nahas. Atin niya, malas, di laong na biya mga makausaha marayo sa sakatan mo. Yan, dami ka nagtikadan. Ini ni mga palawan na Islam, ding hama kasirikan po Allah subhanahu wa ta'ala. Karna, si mo doon yung pagkita-kita. Di kawayaan sinara may Islam. Pagtukod-tukod. Pagtukod-tukod. Yan, hinang nila yan. Nadamik yan. Aon day sa mga kaanakan. Katawtay manghuran. Himihinang ka na sampay pabihayaon. Amuin, maabuti namon 12 midnight na katuan si New Year. Dito, naay mga amon, mga di magsulig yaon. Amon,
mukod na masuligtod. Lang di sila maglanjang, Mm. na lumakso umpak sinamon sa potag do sindom. Mm. Sabab na ako na sabi do itikad nila, lawang nawang ka lumakso sindom New Year, atin na hika, lumanjang ka. Ah. Ihinang na isabihan si mga anak, si mga Muslim, madyaman gayaon. Na ini mga palangon haka may Islam, ayaw kita si Mingod, hinang si mga sila, sarta itikad si mga sila, karna inibo kung sukuta, suko nila, way pang lamod-lamod ha ini, inyad to hinang laon ta kasirikan po Allah subhanahu wa ta'ala, sarta pamarat saya kabatilan, way ron lamod ha aramata, ini katahan, amoy ni mapatut tahalian, di ta singuran, mga palangon haka may Islam. Sarta yung pagbunyi-bunyi nila, ni pagbunyi-bunyi, suko nila, bukong sukota. Sabab na kaya, way ta nasing kami, in hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, hisyusyo maningon singunahin ng si mga sila. Law taro kaing arama na lambod lapay na sila ni hamon piningod singuran nila yan. Ini ni mga palungan sa mapatutahalian. Nasabi ni damikyan nasabot sing kami amo ni maudo nang to. Amo in law tabi mga New Year's resolution ini, ha? Kawalikan namo ayaw tuod kita amo in law tasway maabot in tahon biya ini ang pakita magbago at tawakan himinang sinmarayaw. Lang umabot inyo biya ini. Sabi in pag muhasabatun nafs, mga panahon hakam may Islam, pag-evaluate sing kakahinang ta, sing inawabaranta. Bukod sa way hadya maabot in New Year, sa kahawa waktu, kahawa minitan, jaman, ato seconds, suway kita magmuhasaba sing inawabaranta. Bang nakahinang nagatasing pardakan sin Allah Ta'ala, nadjukop tarawahay isang bahayang 5 waktu sing kahapon, at tawakan wayron daw katinggalan tayo mga parkalapya wajib gato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kataan so hihinang tayo ni adlaw-adlaw sa room sa adlaw. Hari pa ko makatug mga palawon haka may Islam. Ayaw mo pirungain mata mo. Bang kaw rin makapag-evaluate sin nahinang mo sin adlaw. Bang unuwahain katinggalan ko rin hamadi akan kako sin Allah ta'ala. Nasampurna ko rawain waktu asar kain na. Haamuin mapatut law ta sa sampurna untungod pag-agama. At tawakan isang bahayang ka, inang sambahayang ko, nakaamo rabaha at walang kawayan sin Allah Ta'ala, at tawa nakaamo hakawayan sin hawawaran ko. Amo yadto mga palangon haka may Islam, ayaw kita tumakad, so yadto ka ina. Iniitikad biyayad to, di adto manjari, karna, bukong yadto rin mga aturan kawayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iilin ko insyaAllah Ta'ala, ko kalasari na muin. Sumugpat ka niya. Amo na sa in, biya mga makapagluloy, sin kabtangan, namin, nasabot mo ito yung biya mga puunan, sin kakahinang sampay sin nasabot mo yung mga kalendar yad to katantan dahil sin ari mo in mga yan katantan yari kita halaw man sin mga sila amin nagdara sin amin itungan sin adlawan iwag sin tahunan amin dahin kanila na sarta in kamatauran sin biya mga hiwal na to inikatahan miya makadha amin hiwal nila habukon hiwal lang ta pag-ibadat. Correct. Kaya na si mga sumakat kita mga eroplano yaon na ini-schedule yan nakabutang bukon mga hijra calendar na kaunitan kita bihan umatud sin schedule tabang kita roon makada. Kalo mga ula Arab na inya to ini amo to isabihin piya pakay nila na biya na sinagi mga pakaradyaan di matuyan na mataod dahil ha, ini kabang-sabangsahan si Makay, simpakaradyaan yan. Correct. In panagnaan na sabot mo ito, sampay ininaon ng mga pagbustak-bustak yan. Sabab na si Makay, mga lanang 5 mo doon hayan. Sabab na usahan nila yan. Usahan nila yan magbustak-bustak yan. Sila yung maghihinang, si mga pakaradyaan. Naman jari, siya kayan si lanang, tiya, ura ni sabsimbang sa tayo ni. Uno-uno na hadya mga pakaradyaan bihan. Correct. Na lumamo di sabihan bang mamiin ini siyo na mamisin pagbubustak ito lang ibihay ini simingo di sab bihan lumamo sin pakaradyan wala nila to mga na ini asubo marayaw in ginawaran nila in piyami nila to ini nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala unuwahain jo matukan nila hadlaw ka na kanabang so pamaasubuhon sila hadlaw akhirat dihilan takaw rijiki iyon mo siya. Makakaos ba sumambong yan tulong niya, ya Allah, siunog ko, piyabustak ko amin nikmat dihil mo ka ako. Biyan, tanto rin sila makasambong hawak to, bang sila asubuhon. Jawab na, biyan na sinagi, yariha programa na to, paay na tadabon, harap niyo pakain. Harap palanang, harap pa uno-uno na bang sa amin naghinang sin wala nakaamuha ini karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nakaamuha amin turunan lang ta piataran simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amad to ini mahunit mga katawtay manguran.
Na yung mga pakaradyan ini hangkan na mga bisara na mo kakunahan na to in pag bago sing ginawaran na to. Ha? Paggayanin bini parinta bihaon mabaya sin pagbabago. At iniya bagohon in katantan hasupaya madawhat na to in aming kasanangan ikarew kato den dia lauman sing gumini labi lunga na hadlaw akhirat. Na mga yan katantan biyabay ta kato bang hibutang talong tahalaway pag-agama aun din di nasabot sin ini hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tu hadis ambok riwayat doon hay ni dahin kan Abu Hurairah inna allaha yub'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Biyita doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in bunal tudlong na in Tuhan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala aun pagwaon niya ha ummat ini at niya ummat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagwaan niya tiap-tiap panagnaan sin ini hanggatus tahun mapuasin hanggatus tahun sumunuin hanggatus tahun aun doon haon pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala manghindo magbago sin amuin tungod papakaradyaan sin agama Tiap-tiap hanggatus tahun kapan? Tiap-tiap hanggatus tahun. So bukunin maana niya ini manghindo sin panghindo dugaing. Atau pindahon in aturan katantan in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala pindahon sa ipagyanon doon tiap-tiap ini dumagan na in kakahinang ding hapanagnaan nito long tabi kita uning kahalan ding hapanagnaan sin kanabinabihan di aksin Allah subhanahu wa ta'ala doon halawman nila mag-inot-inot na magpinda in katantan bihan in pangakad sin tao magpinda dahil hawak to pawakto madtubihan sabab na nakadya karong kanilang na muna labi-labi na to bang wala narunin kanabihan wala way na magpatumtum madtubihan iban wayron na kakakaroon nila bang sibu-sibu nila bukod da amin wala nila kita doon in nabi biyan na sin jimatuha ini Musa alayhi salatu wassalam iban sin Harun tay mangud niya amin miyanaw siya bihan binin niya roon kan Harun yung mga ini longta Banu Israel pagka siya dumamag hamatungan iban sintuhan Rabbul Alamin pilaran lukay niya to kapatan adlaw amin na longta nakaig siya rin doon halawman niya doon hayaon pagbing-bing niya madto dugaing nin pag-akamasib mga tao amin doon yan kapatan adlaw pa nabiadiin na bang sa pamagyatosan tahon na ito kapatan adlaw na nakaingin mo sa Islam kanila magtuloy na napin pag-agama. Magtuloy na napin din pag-agama. Nakita ko yan. Naman jari habihayaon hajaman sin ummat ini di kita mainu-inu. May tanaaw ni mga hinang wala piyang daakan ini. Sabab inlukay na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nalawa ding halawman na to biyan ibuhan tahon na. Ibuhan tahon na. In Musa alaihi salatu wasallam kapatan adlaw ra. Katikuno. Nabihan. Naingin kita biyang katon hang ibu tag-upat nga katos tahon na. Pasal na muna yung mga tao matawad ba yung mga mag-ibog-ibog amin ibog matalong niya magtubihan di nila panganalon marayaw insusungon nila. Amin pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala kanila ubos imahunit din nila kajawaban. Amad to. Naman jari doon hay ni biya na sinjamatukan na ini Muhammad ibn Abdul Wahab. Sabab ding hapanagdaan ito ubos ini marayaw in kahalan sin ini panghindo sin pag-agama naglaton-laton dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam maun pa ini khulafa al-arba'a sampay simon unay mga ini khalifa sin ini Umawi sin Abbasi nagurul-urul na katantan sampay long tanalawa na yung mga yaon katantan pag-abot ini dahil doon gimuain Muhammad Abdul Wahab pasal muna impang hindo halawman na si Makkah amin tungod paparkala pag-ibadat doon halaw niya bukod na biya sinamin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naman jari nagmasusain Muhammad Abdul Wahab sinamin mga kahalan niya miyanto siya pa imam amin imam tuod sinamin Makkah imam si Masjidil Haram imam si Masjidil Haram kaya iyagso niya yung mga pakaradyaan sampay long niya bihan biya liyabay niya rin pangasubo long niya na ini aun sad to biya mga nahapal ko halom sing Quran miyare ko kay mo bang biya mga nakaamo at wala in panumtum ko ini na long niya uno basa ko no na long niya liila fi Quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf
Falyabudu hadal bait. Falyabudu rabb hadal bayt. Falyabudu hadal bait long niya. Mati panantong niya. Falyabudu hadal bait. Tiyak ulangan. Long sini ni imam ito tiag na siya bihan pa siya tiudluan hakkan long yun nalimbay ta mo. Kita ba ko si mga yaon ha ini Baitullahil Haram yung magsasapo sindingding. Simpanyo nila ampay pahid pa bayho bihan. Ya'budu na al-bait. Bukon rabba hadal bait. Nakita ko yan. Nabang ito wala siya, biya man nag-ino-ino siyang pakaradyan, uno na yung matukato ini. Sampay kita bihayaon, pag nanam mo, nagtag-ipon na pa ini, uno-uno pa ako. Nagbing pa biya sing kain na tag na yung pagsirik. Na biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap hanggatus tahun, dahil hanggatus tahun, panggatus tahun, awon pawaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbago. Imbang ganun magbago, buhiun in asal puunan pag-akama rin ha, panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab inakama sin Allah ta'ala, biyabaita sin Tuhan Rabbul Alamin, di yan kapindahan. Di kapindahan. Sabab kami lang nenuno. Kami nagpanaog kami imaguno kaniya. Imagparihara kaniya. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami nagpanaog sini ni Quran yan, kami ra isa bimag jaga kaniya. So wayron makalarak kaniya yaon. Naamuan indeng ha mga inibiyata doon niya. So in kita bukod ni maana niya doon wala kihatian si mga tao amin madugal kan Muhammad ibn Abdul Wahhab. But bang nila kihatihan na dyan hadis ini, subay sila magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, naka ini, bago simpanumtum nila, nakabatok sila nagbalik mong pasarak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan sa yan, in kuan niya. Naman jari hikarwa hadis, biyata sin... So mujadid siya katwan, mag-revive siya sinabi. Amad to. Biya sa pantun, biya ko, bukon biya ko, ba't gana hinangan niya sinduwaing? Pabalik ko matupay kaya tag na. Hiwalik matupa aming puunan, asal hinang. Amon lang ta na-corrupt si mga rebel niyaon. Nakita ko minsan nilang tahibutang tahadugay nga kamayan. Inamin Bible pag yanon nila yan. Nakapila na revise. Corrupt na katuan. Wyrong kapakan mo raw originality sinamin uno yaon. Si mga verses alon sin Bible nila, sin Taurat nila. Wyrong na. Pasal sila yung magkakanti. Sila yung magpipinda. Matuwihan. So madali katuan ni Muhammad ibn Abdul Wahhab, hawa ajaman niya. Ajaman niya, Bialik niya. Atin na kakahilan. Bialik niya. Pagtuyuan niya to. Biya madto sinabi. Hapunan sinabi sa hiwalik madto pa aming puunan. Biya sa kaulawla, amuin panghindo. Sa babin siya, wayrong kawakan mo kitab niya, nagyan, kala Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kala Allah wa kala Rasulullah. Kala Allah wa kala Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ko yan. Naturon sa amin tauri humati marayaw. Ang panghindo na kato, nagpapatok siya patao. Nagpapatok. Maun pa amin ini bago-baguhan di magdaan. Correct. Amo na inaka masin Allah subhanahu wa ta'ala di magkaraan. Sang kaning kita ini magbaho kita imaksud niya magbaho kita sinhing tawala na kaamo mo pa amin kaamuhan. Bihatin maksud niya. Naikarwa na lang niya innal iman yukhlaq ay yubla fil qalbi kama yukhlaqu thawb fajaddidu imanakum. In Allah subhanahu wa ta'ala, doon na ini, biyataan kita, dahil hadis kudsi, bunal to din pag-iman, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amin tungod pa pag-iman, biya sa pantun sin amuin tamungun. Biya na sa pantun sin tamungun, hati na yung tamungun ini, magkalarak, magkauno. Magkalurot. Kabago-bago sin tamungun, yan pamubini, pagsulog mo daan na yan magtuloy. Mag-start ng karaan niya. Tumagdaan na siya, simpagdaan niya. Nabiya to rin pag-iman, bang kita bukon madyaga, bukon tadaran biya bago, yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, malarak na. Ang pagkatuan siya sulog mo na, wala mo siya sulog. Wala mo siya sulog, hitaw mo sa dyan. Hitaw mo dyan, maraan da siya. Maraan. Nakita ko yan. Dagangan mo ramik yan, duway sin duway mo old stock na siya. Ang kanayon, nagdak, pajaddidu imanakum. Baguhan niyo in pag-iman niyo. Ikatu hadis, beta, doon na ini. Jaddidu imanakum. Kila ya Rasulullah, kayfa nujaddidu imanana? Qal, akthiru min qawli la ilaha illallah. Nagdakin Rasul, baguhan niyo in pag-iman niyo. Laong si mga sahaba,
Biya din ya Rasulullah impagbago na mo sin pag-iman na mo. Daw sin Rasul kala akthiru min qawli la ilaha. Pataurain pag pamong niyo sin la ilaha illallah. Sa kaulaw lain makakabtang kaw la ilaha illallah katumtuman mo in Allahu Ta'ala in tagda po singkatan pia panjarin niya halaw man singgumi lamod na kita. Iban na sin dirihil ka to yan Allahu Ta'ala katanin tagpuunan siya in tagbayaan siya in tagini uno-uno pakaradyaan di man dyan to halaw man singgumi ini. Nabang ka makian la ilaha illallah ini kumuanin uno mo. Humukot makuin panumtum mo. Sabab na imbari iman biyawita ka to. Idha dukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nawihani namin amin aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naampay nuway rayan na diskason ka. Ang hindo na isab kamulong na simbako. Yan. Nabihan yan. Naamo sa aning mga naka ini kuan kato ini. So hiutang ta ha mga amin hadis na sabot yaon tungod paparkala hinangon sing kita. Pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala baguhon tayong ka Islam ta. Gahuhon tayong pag-iman ta. Baguhon tayong pag-ianon ihsan. Ihsan. Na inunin pagbago ta ini ka Islam ta. Na pila in rukun Islam 5. Ino ko Islam ni mayaon katantan. So tiap-tiap hambuk din ang mga nasabot yaon. Baguhon mo tiap-tiap waktu iban waktu. Aun panganal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In syahadatain. So idaran niya to kaya lalapal sing dila taring nga waktu pa waktu. So tiap-tiap kos ini maglapal hayat to biyago mo impanumtum mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyago mo ini pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amot tin hikapakukan niya, hikapinda sinamin kahalan, sinikawihan. Naiwutang tapasambahayang. Tiap-tiap kau timindog biha. Ini, paamuhon mo roon ha aming piyangdaakan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyatarang yung pamu na ito, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magtubihan. Na, aun waktu, bukon siwo imano siya, bang siya timindog mo sambahayang. Aun waktu makasud, uno-uno na yung sumud, halawang sin panganal niya, roon na waktu aun. Nasuway mo tuyuan, in ginhawaran mo, patudyohon mo ininang, paamin hinang, bangaon kasaan, bahuhon mo na isab, madtupakog danon. Pagkabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na hadjahad to. Na urulon mo in rukun Islam 5, hari hating kahalan niya. Na pag-uwasan pa ko tumaytay, madtupa amin rukun iman unum. Magbago na isab ko, sino no? Pag-iman, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Uwasyan to ihsan. Na in ihsan, beta ka, tuin maana niya. Tuin maana. In ihsan panagnaan, an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yara. Hati niya in mukarna mo. Tungod paparkala, pag yanon ihsan, pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw magtag-ipon ka niya. In amin mukarna mo, biya mo siya sing kikita. Bang mo siya rin kakitaan, sabab inini ta, di mo, way rapat mo kakitaan Allah ta'ala, riha alaw man sing gumini, in mo karna mo ikaw hindi kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang yaon halom sin ini akon mo halom sin panganan mo ini ikaw kikita sin Allah ta'ala di kaw makahinang sin bukon amo. Ataw di kaw makahinang sin amin bukon karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan. Nahikarwa ihsan pag yanon amon ihsan ilan nasi ajma atau ilan nasi jami'a katan si manusia. Muna na in birrul walidain. Ihsan ilal walidain, ihsan ilal fuqara, ihsan ilal masakin, ihsan ila aitam. Unun-una katan yan. Sampai pa manusia. Suway inamin sifat ihsan doon ha amin uno yon. Katan. Hakatan sin makhlukat. Hakatan sin makhlukat. Dihan. Sabab na inyaon katan aun tiutupuran sin Allah subhanahu wa ta'ala aturan pa kaniya. Tungod si aun darajat pa kaniya rin sa damikyan. Bihad to inamin biya mga butang niya. Na ini kakunan na to baguhon nito. Bukon na in pag ini unuhan, pagbisihan ta simingo damin ang mga hinang ini hikalupas sin amal na to. Hikalupas pa sin nikmat sin Allah ta'ala yaon kato tanyo bihan. Oh, doon nakita niyo amin labi ini aun ini kapaiddahan sin amin kakahinang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala madawhat na to inamin ini jajawaban Allah subhanahu wa ta'ala wang kita niyo asuhon. Sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Paay na tadhabon. Yan. Harap niyo napakain.
Nasubay na kita, muy pa Allah subhanahu wa ta'ala, way raro kayong uyan sing kita niyo katan, harap na patuhan na to Rabbul Alamin. Nabihad to namin biya mga mapatot na to ini urulon, mga katawtay manghuran, sabab na, biya na sinagi, yan na. Ingkaywanan yan, hawak to pabihaon, biya mga kiyarungkuan sing kami ni, aud na. Biya lawi si mga nakauna, tipo nakauna to, wayron pa biya mga piyaga, ini, piyanglangan biha ni mga hinang yan, na mga pilabulan pa. Oy, naghahanda na. Nagsasakap na sa. Nagsasakap na sa. Bangunin ni pamustakon nila. Pagpunan to sin, pagtipunan sin. Na mo na. Pagtakamahan to nila. Pagtakamahan. Yes, Nabi ada ba si mga maghihinang kwan yan? Ini amuin usahon nila sinang katahon, itaw bihan, puspuson katantan, hikwan yun. Hisabod hawak to sinamin adlaw biya mga hipag ini bubunyi-bunyi nila biya. Singin yung katantan, wayroon siya nakalamod ha amin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din na ba inja jawaban nila hadarat sin Allah ta'ala pang lumantong inuwato. Bihad to. Na amo siya yan, biya mga ini, biya ikarihil na mo, mga katawtay manguran. Waktu ini, insya Allah subhanahu wa ta'ala, kalo-kalo mga waktu jaman dukaing, amo in makarhil na isab kami pangadyan katutan nyo, insya Allah ta'ala, na maghalik kita niyo. Ang mga kakahinang amoy in, hikalugpas sin waktu na to, hikalugpas sin nikmat sin Allah ta'ala piangandul katutan nyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ada po ni mga yan, mga nikmat sin Allah ta'ala yon halawman na to, inyan, subay na to, mahinang hipag-ibadat harap kaniya. Supaya makakakita niyo bahagi pag hinawaran na to. So abang di na to mahinang nito na wayroon to bahagi na to sing ginawaran na to dahil mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amwad to na ini salam doan hadya pakatan ha mga sila katawtay manghuran masisimusugpat kato taniyo ha bukon hadya lang tari halaw man sinula na to madto na pa guahula hula Arab hula Islam salam doa kanyo katan ng katawtay manghuran hilin ko pa ini pindo ako sa kalim na din. So alhamdulillah mga palangon ha Islam yadto na ing nga siguro kalasahan paniharan sina mo pagputumtong kato niyo sin namuin lang ta tungod pangadyan sa kita niyo inshallah subhanahu wa ta'ala amuin magbago sina mo patud baguhon. Amuyad to in lang ta kahimot-mutan inshallah subhanahu wa ta'ala na ing kita niyo suway kita niyo dara nagbago. Samat siguro kain natin ang pagbago kun bat pindahan mo sa rasulullah ta'ala sana amuin pagkadtuon mo pa amuin puunan biya sinahinang sinabi sa Rasulullah sa kasahabatan niya. Mangbiyari ning pag-iiman nila, biyari ning kaamuhan si pag-ibat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalilan sin kami mga palangon ha kamay sa paniharan sinamulang tadum New Year ini na yato na at tinakihati na to na in uni impuunan si pag-celebrate. Nakita niyo na mga palangon ha sa imagtakin bang haono sambat sin programa sin kami na paay na tadhabon harap na to napakain. Makad ka kita niyo harakan sin Allah ta'ala at tawakan makad pa amuin paningon sin undahinang si mga sila amuin lang ta bukon kalasan sin Allah ta'ala hatin niya amon mawajib kanila in mulka sin Tuhan Rabbul Alamin karena mga palangon na kami Islam na nasambot na sin kami inamuin puunan sin kakahinang ini hatin na pag-celebrate nila ini paglaggo nila amuin ini ni katon pagtakon lang na pagan Roman festival inhinang ini so in puunan sin pag-celebrate sin ini mga palawon ha kamay sa magbunyi-bunyi sin duman sampay paadlaw sin New Year panglaggo nila hatuhan pertutuhan na tuhan amon duao yaon tuhan duao na amo yan mga palawon ha kamay Islam na sa kaulaw labang kita himinang simiyod ha ini biya sa kaulaw ti maud kita hati nang laggo ha amoin tuhan pertutuhan tuhanan nila yaon amoin simumbaray sab kita na amoin ni mga palawon ha kamay Islam inamun hanlian ta sabab na may ta arakala waliyazu billah na makahinang ita paparkala amoy ni kapuklas tatay nga akamata na amoy ni mga palawon ha kamay Islam ang kan nasabutusin kami bukon iniwet lang tabi mga kawarikan namo bukon na isab kami rin dihain lang tabi mga nangatak saan kami nagpatumtum mga palawon ha kamay Islam supaya mapindahin kita nyo ba bang wala nagpatumtum at wala nagpatumtum ing kaguruhan na kauna hagkakahinang sing kita niyo among kakahinang sin mabangsa sing kita niyo jaman na kauna amon wala pa bukon pa mataw ding kawuruhan nagpasa pag sinaka marikato niyo aon ning hama kakahinang singgitan niyo nakauna makamaasan yabutan ko pagato na jaman nakauna mga anak nila hinglawon na tumungga madto long na inda pagpauli na kaw madtuman ako papilar sumulong na lansok pagpauli na kaw amo yan mga palawon ha kamay Islam sabdi ta kay ngatan ni parkala ini bat sirik ti Allah subhanahu wa ta'ala
hiyaram sinto na bulalamin na mawayron kaguruhan nagpasampay ha ini. Continue ko nga pala magsam. Hati niya kasinguran sin anak apo na isab. Sabi inapo na mo na nakaon na magkadto pa Port Pilar magsulaw na lansok. Magsulansok. Bang paghinawon long na yung mga inaon ko. Amin yung paghinangon ng singkapuan na mo. Sumulansok kaulian lang ninunon na mo. Yan mga pala alhamdulillah. Dahil hanikmat sin Allah Ta'ala lang taha kato nyo kataan amuin nagimo ang kawuruhan magpasampay sin lang ta panghindo sin agama Islam amun inot-inot lang ta naigi namong kasirikan ni hinang sin mga sila lang tabang sa muslim na jaman nakauna amun wala nila kaya sayon inito ibang kasirikan salta parkala di kawayan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakita niyo amuin nakaingat na nakapaham na ayaw tod kita niyo himinang karna inini bang kita niyo nakahinang na sin parkala long ta kay ingatan na to bating parkala ini hiyaram sin Allah Ta'ala na wayron na long ta mga excuse ka to na in sila nagkauna supam na hinang nila ta nakaawam nila o nila kay ingatan bating parkala sirik ni adto na kalo-kalo naman sila ang puno sin Allah Ta'ala sa kita niyo amoy na rin na long ta timatarang na inakama kabalikan ko biya sinamon long ta ayaw kita magawam-awam karna bukon na kita naawam jaman ini. Yan ang kaguruhan ng hinukato ni Biya. Masin long ta kabalikan ko piyag dihil kumisal Biya sinamun long ta amuin amok manong siya na misya amok tao na misya suwa katuan to suwa to suwa kaya un na biyan bininiya pag usyad to piya isa na nambok suwa pagpais niya halo biyugit niya kaya wala nambok na isa biyayan pagpais niya halo na biyugit niya amon last suwa na yad to piyong niya na namun ilaw piyong na nilaw ang paniiukab. Piyaisan ang panakyaon. Asupaya di niya kayangatan. Banghalo. Hati na makaon niya na. Hati niya. Di niya kawayan kingaton. So, lang narakalamang kumimin nila pagkabuhalo na sabi ko na makaon. So, atas niya piyong nilaw at niya makaon. Hati niya, nag-unon siya. Nagbuta-buta, nagbiso-biso. Nag-uwam-uwam. At yan, nung wala na kayangatan, ba't halo insuwa yan ang kanilang kaon. Biyadahan mga palangon na agama Islam. Nabiyayaon, bukon na nilaw tabi mga ayaw na kita magpungsin ilaw. Kaya ingatan tayong parkala ini. Parkala hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matarang ini, bang tapangadyo ni puunan, bang haon o gimwa, unin nagtag na isu, nagtag na kanya ini, matarang ini nagkakahinang sindu kaing agama, bukon agama ta mga palangon agama Islam, murah-murahan, bang mayang kita ni sinatara hidayatan, sarta makahinang si parkala, kabayan sin Allah Ta'ala, amon di makapaningon singuda parkala, hiyaram kato sin Allah Ta'ala singuran, biyan hinang si mga Yahudi, tartanto kanila, arapon mga kahinang laong tapyag sa kanima sin sila ini tuwirong sa niya magkajari sa bang parkala amon tupot laong ta kanila haaka manila hapangadatan nila amon simulang hapangadatan sin Islam ini adto di manjari singuran sin kita mga panahon na kami sa murah-murahan bangmayan kita ni hidayatan sin Allah Ta'ala sarta in kami mangbaid na murah-murahan makapagbak kita ni magbalik ha abya sinduman ini amoin makalil pangadjian laong tapangadjian do kaing maudo na inshallah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.